Later channel ti tu te kan lo lo ma chu tun chuma chuan kan share cheu angin Mizoram lockdown kalpui mek zelania veng chen khata duty ten lockdown dan bo chu te chunga kutla khial thenga wanga zona tam tak kan don duty ten mi kudan thak them ti te le lockdown dan bo chu te eng hmangin nge shem thean ni ti te kanon tar lang don ani Amma sabera kan share tu chu kan Constitution of India article som panina in state soi hi ania state kan ti hian tu te nge niang ramro rel tu te sarkar na thokle sarkar ina chhorte danle ko tu te ania article som panina hian state ina huamte tarlan nia state chuan hengte hi a huamani central government le parliament of India state government le state legislature local authority le authority nei India ram chunga omjong jong te emo central sarkarina anchunga thuneina ani te hi anni heta hian local authority kan ti hi tu te nge ni yang ti zona om thei ani ya local authority kan ti te chu tuna Aizawl municipal corporation local council kan ti te hi entirna chatak chu ani ya chu ba ka sarkarin arwa manna te ti hlotlin ani theina na local level ami arwa leilok te po hi ahwam bokani chu wangin COVID-19 awanga the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 kaltanga duty tura arwate entirnan local level task force te hi local authority tia hiana huam tel bokani apani na chuan civil le criminal liability hi ania mimal tinten dan hi kan zom anga ya chudana chuan kan ti tu le ti lo tu te tarlan nia he dan hi kan zom lo chuan thil dik lo tia ngai kan ni anga shemna kan chunga lek ani theidon ni dan hian thil dik lo tu tu te shemnan mumal takin kalpung asiama civil liability kan ti chuan mi pakhat ai tam kan vati pal emo antana noksaka kan oma anpoi kan va soi hi ania criminal liability hi sarkar emo khutlang dan zom lo na hi ani lockdown on puan hi engtia puan nge ani parliament pompui na kaltanga puan ani em parliament pompui na angai lawa ma se central cabinet meeting zuzuya nationwide lockdown hi puan ani ya hemi puang theitur hian section 2A of the Epidemic Diseases Act 1897 manani state a ero chuan section 2 of the Epidemic Diseases Act 1897 manghian regulation and siam ve thungani amero chu he thunei na manga kengko tur ero hi chuan state in thunei na ani thungani epidemic exuzuin regulation siama state le central hi an thokhau meyanga parliament pompuina la kherangai lawani rampum hian emergency kan machon kan ti theyangem machon anglukani mase India constitution a emergency kan soitenen chuan adanglam thungani tuna hian national health emergency kan machon angani ya achan chu he nat na hi khovel ramadar natna pandemic ani awangin enge machana restriction a omve ani mipuin kan rights kan fundamental rights kan nei chen khat entirnan pon chwa jin chwa le adang te thlengin khapania sarkarin executive action order mangin lockdown hi akalpuya emergency ain lockdown ti ming kan mangta zogani kan rights chen khat ni tin mipuin kan ma mozwal bik kan ding na le chanwau kan nei te balzu ta ni launan ni rei lo te liam ta han supreme court in phim khur turin sarkar ni na po thupe ka chwa to ani lockdown dan paljute engmangim nge man theyan ni sarkarin COVID-19 regulation siama khan IPC section za somriat pariat mangkhan shem theyan niya mase tuna lockdown kalpui me ki chu health issue niya anman berani awangin dan bo chetu te chu tharuk jail tan theyani ba ka cheng sang kha thlenga choitir theyan ni bokani IPC section zani somruk pakwale zani somsari mangte pon shem theyan ni boka
tin duty ten dan bo chitu te chu police ne na an hlan tur ani lockdown duty ten mi kutan thlar ngot them epidemic diseases act le kan regulations hian dan bo chitu te kha IPC section za somriat pariat manga shem theyan ni ti atar langa heta kan shia tur poimo tak chu a shem theina hi chinia chen chan ni in thu oilo disobedient le shiselna helta chena niya thil swalwati tumna lam ai ma chuan thu oilo man shemna ani deuh bera thu oilo na hian shiselna der thong thei thilani chuan tharuk thleng jel tan the ni ba ka cheng sang kha thlenga choi the ani bokani epidemic act in a phalangin state and regulation an siam le a IPC section za somria pariathi a shemna chun na ni amaro chu achul dana zirin IPC section jani somruk pakwale jani somsari le adang te mangin min charge the bokani IPC section jani somruk pakwale jani somsari inaron tarnan hi Mizoram chuan man ani sha talani lawa he shemna hi COVID-19 shivei emo veini o manga ngai sarkarin pon chwa lo tura atite mase anin thla da wang emo rilruput mang chalo awanga pon chwak luite shemna ania chanchin thar lama te chuan Madhya Pradesh po journalist pakhat chu hedan mang hian shemani to nge nge ani hedan kanun tarlan ba ga hian achul dana zirin dan sang sang le ko theizelania heng dan kanun tarlan te hi alar zwal le dan ken ko tu te police ten an man mei theile lockdown duty te pon kan shiat mak mo ani police le lockdown duty ten mi an wak an soi sak mai te hi dana chuan phalani lawa police emo lockdown duty te nun na hatana der thong thei thila oma an mani in ven an sahim na tur self defense tana tharum mananga ni lem lau chuan dani na phal lawani jail hi atol lutuk nge ni anga jaila mi an thon she lutuk hi wak lama an chuan ta jok ni lockdown duty ten pon kan chwa in kan chet vela min lo dang ringon them epidemic act le Mizoram regulations mangin min lo dang thei te reng me phalna nei lawa chwa shim shim kha dan thei ve kani sarkar thu pe kani awangin phalna nei lawa chwak te dan thein dan an nei ni amaro chu phalna nei thapa kan chwa min lo dana kan kal du na muna kan kal thei lo ero chuan an mani kha an thiam lo ve thung ani duty ten phalna nei lawa ka chwa kani chuan min lo dang theya police ne na min plan theya jail ka tang thei bokani IPC section za somriat pariat jani somruk pakwale jani somsari te mangin Manoj was sobbing inconsolably outside the Lok Nayak hospital in Delhi. But he'd left his home this morning not for the hospital but just to buy vegetables. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। मैं क्या हुआ मनोज? मैं सर मैं सब्जी मंडी जा रहा था सब्जी लेने मेरे को पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया मेरे को इतनी जोर से डंडा मारा मेरे बहुत जोर से मेरे दर्द lockdown chunga pona chuak ten enge in humhimna defense an nei phalna nei lawa chuak an ni chuan in humhimna an nei lo man an ni anga poisa choile jail tan thei ani amai ro chu duty ten an thu nei na pel china a hlom zong le midang nun na ti der thong zonga an lawin luling palani chuan an khing let ve thei ani ami mal tak pon mon phur thei bokani India dampuin fundamental rights le fundamental duties kan dikna chanvo le mo phurna min pekte kan shiat hi kan ti mak mo ania dan ken ko ni hian film khur hiangai hle a mi pui chanvo le dikna palzu te po thleng ve fo china hemi ko nga hian kan film khur tla na nga ya Supreme Court po in sarkar lai pui ne na mi pui dikna le chanvo te palzu lutuk ani lo nan ni rei lo te liam ta khan thu lo chwa to hial bukani task force duty te dem ringu thi thil dikber ani lawa amaro chu kutwar te po hian dikna chanvo an nei ve bok ti hi sha turani chu wangin mitinin dikna chanvo kan shiat lukin kan duty kan mo phuna sha thi thil chu takania tin dan ken ko tu te pon engchina hian nge thu nei na kan neya dan hian engchina nge phalna min pek ti hi kan shia ta tula kan ti mak mo ani khati jong kha tun chuma kanon tarlan theide chu ania
thir tu ten in lo hlok pui nge kan be sia tin kan soi fo thin angin dan hnuai leng kan ni a dan sha lo hi chhuan lam atling lo ti ani angin mi pui ten dan kan sha thi kan mop purna ania dan za lo na le dan in pon chwa lo tur min ti la ya pon lo chwa lui me ti hi dan kal ania dan ken ko tu te po hi dan hnuai leng thawan ni a dan in a phal chin pia lama an che na hi dan bo chher na ve thawani mitin ten dan zomin film khut langila kan society le kan ram hian ma ason nge yang